yang pergi kena for not is Baik, naliam yang iman ke foundation mo mon kira ke sport na grassroots mem wai jemu invest gi kena udah he dan gi itu wai kena wa kendi po khale ka susnen tenen dei dau plan ni mesti ngi vidam ke plan ni adalah ti wai gi center of excellence hai ni po Giant Hills dan itu dau jemu kerjaan kerpat i baik ba kerjaan gi jing lai ti yang i dan mentah the center of excellence first of it kind opponent is naliang ke football. Neva MKM pesa MKM neva dau bon sui tegi nong organizer tegi volunteer jong ini te dau jumut hap chai chi bai man se memang kau chai stang ke jumut gam ni le ni pandemic ni te dau budget ke seja tai ha budget itu ni te dau man se chai chi 2000 ni big team. Temen tu lai le gitu 2000 du istilah si gaya ki mu lai le gi chego hoti ni te pesa pan MKM. To budget di man limited kang dong ngat ne ba chim kiti di gar ni North East Sport Development Foundation ti to the same to jumut man ni foundation ni udang thami le susnen la dia tene te dam ko mau biang dari financial support yang ni temi ya pun man jumut whole state in all the state of North East ne te dam pun man ga Assam waga Nagaland waga Meghalaya Seven Aside Football Federation of India. Saya bila ni dah permani iu slot ti lang wiki to ubus ka sport po North East im to kre tu po Giant Hills to kre nemta Giant Hills ga Meghalaya to kre nemta whole North East kwa uplift ka sport po North East nete dah chin initiative kat give walai iman budget yang iman limited ka kat ni le jum kre kam lembaga budget constraint baik miu le tam miu yit na ba miu le degi we ha degi tournament degi activities le ne degi uchim initiative degi we ha ku ye ne ba na limited ke budget yang ni tane te daw kat wacha gi bor yang i jumut i ile oblis ga sport apo no isyong i ogni ke seven side to man ne ga seven side Federation of India mo gani man ga to gani to man lagi state upon this man gam to do upon this man ga whole India. Saya bila gani mana kami Meghalaya to state championship mah. Temen dugi wan ni tim job final gini ni Meghalaya to uya ikis goti. Lat mulai ke dia goti mana goti ke sponsorship to UA. Nali yang organizer UA sponsor A to Z. Nali yang ke accommodation, nali yang ke travel, nali yang ke fooding nalong sedang UA. Hopefully jumut boy ke sing job. Hukum mana ada to board of the district yang Giant Hills to East and West Giant Hills. Tapi top team na po West Giant Hills, pun di top team na East Giant Hills to dawi kelas ni, dawi jam final ni. Temudian jam final kita to, kawan job ni teh, dawi ke thong, dawi ke thong, song pesa dawi ki, to 30,000 ki winners, runners open to 15,000. To yo lah kita like kita setia kamu dapat tiga ni sebuah